Wir fänken op, begleden, verstehen. Welt geht um Vertrauen. Vertrauen an den, an Demokratie, Vertrauen an Zukunft. Die gréisst Neichkeet, so ze soen ass de Kompliment wie Cher ab 2027, do solle verschiedene Sozialhëllefen an engem eenzesche System ze Summe gelecht, a vieles automatiséiert ausbezzuelt ginn. D'Regierung wëlt och mich stark gin Kannerarmut virgoen, mat enger neier Hëlle vu bis zu 5.400 € Joer fir Familien mat niedrigem Akkommes. De Premier huet iwwer dems de Smartphone-Verbot an de Schule verdedigt an die Gro Social-Media-Plattforme kritiséiert, wann et bis an vum Joer keng europäesch Lesung geif ginn, wählt d'Regierung national e Mindestalter fir Sozialmedien aféieren. Och de Logement war vun den Hauptthemen. Gëtt de Premier zou, dat trotz Investissementer de Marchi nach ëmmer blockéiert ass a vill Chantien net viru komme. Fi de Bau ze unterstützen gëtt de staatliche WEWA-Programm, also Kafener Plan, verlängert an ausgebaut. Am mir desideiert fir dese Programm mat engem zusätzliche Budget vun 300 Millionen iwwer die nächste Jahre weiterzufeieren. Neiers dabei, dat de Staat an Zukunft och nëmmen Deler vu Wundprojekten opkafe will, fir Chantien iwwerhaupt entlarven ze kreen. Zusätzlich gouf namol e sogenannten Housingbond, en öffentlichen Emprunt annoncéiert, mat dem Privatleit an abordable Wohnraum investiere können.